पुइलानो तिफ्रा हास्तेनि जत ताकु बुखु रंनो आनेखा काहाम याफारो तिनि आं मिडियान बिस्कांगो फाइमानिखाय अमो जे बुबाग्रानो एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै सालकिसा सिकांनो आं मिडियानि बिस्कांगो फायै स्राय स्राय केरिका बुबाग्राबो बिबनो जरावो बो आरो एडमिनिस्ट्रेटर उंजाहिनै बो साका आबनो उलो बो किसु सिविल सोसाइटी बा बे सोशल मीडिया रगो ताबो बनो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै कक तिसालाय दंगो केबो अंको अबनतयै ताबो मुभमेन्ट बो खलायलाय दंगो ताइ कैसा और क्वेश्चन एराइज खायका जे तिप्रा मो थाखाय तांगै बुबाग्रानो एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै सभा खलाया हिनाय हेकाय अमरंनो न तैनो तिनि आं किसु कक सानाय पयलानो जों सानाय जे तिप्रा मो थानिंगो आं निजे रंजित बर्मा सानाय जे चिनि बुबाग्रा एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उंगलाक एवं बुबाग्रा मनक स्राय स्राय के नरिखा जे बो कोनो दिनो आरो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर उंया हनै का अककनो सामनि परे बो ताम न नाहारै ताम न टार्गेट खलायै बुबाग्रा न ताइसा एडिसिओ उंको खलायनानि बागै माने चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै ता मुभमेन्ट खलाय दंखा अमनो बर क्लियर kai sakai चाखामो कारण बुबाग्रा न एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायका माने न बनो एडिसि नि कायसा सेबक रिन्नानि बागै बा बनो कायसा गभर्नमेन्ट नि माने गभर्नर नि अंडर बा स्टेट गभर्नमेन्ट नि अंडर बनो सेबक स्लाबनासे नायमाने कलाय होनै आं मानसुगो ताम हिनबा बुबाग्रा नि जे बरम बा बुबाग्रा जे हिनजागो अम केबो सेगै नायमिया केबो चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर रुं मानो केबो चीफ मिनिस्टर रुं मानो केबो गवर्नर रुंगै मानो केबो प्राइम मिनिस्टर रुंगै मानो केबो प्रेसिडेंट रुं मानो किन्तु बुबाग्रा बा किंग बा महाराज अपद केबो नायमाया केबो उंगैबो माया कै आबुनि बागै न बुबाग्रा न तामनि बागै तिनि आसुक अरो एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि मुसुं जाखा अमनो जारा खलायनै रक बर क्लियर खलायनानि नांगौ जुदि बुबाग्रा न चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि हिंगाखाय जों से खलायकमले जों तिफ्रा मथासे मुभमेन्ट खलायकमले जों से डिमान्ड खायकमले किन्तु बुबाग्रा बो क्लियर खायमन परे एवं तिफ्रा मथानिंगै आंनि जेबो साका आबन खायमानि परेबो तांगै तिनि बनो बुबाग्रा न तयै मनो आसुक बनो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै आसे सिरो खगलायका अमनो निश्चय कुनु ना एकटा कुनु कारण तंगै मानो हिकाखाय आबनि बिसिंग आगिनि सिमिनो कायसा बुबाग्रा तै कन्सपिरेसि सलि तंगो अमंखा बुबाग्रानि इमेज न बुतिखै खिख्लायनानि बुतिखै इंको खलायनानि बनो नष्ट खलायनानि एवं पलिटिकली बनो बुतिखै सुक्रुबुइ रिमान अब कायसा कन्सपिरेसि सलिबुइ तंगो सिना हास्तेव हेकाखाय कसाग्रक स्पेशली सीपीएम रक आगिनि सिमि साइ फायो कै ताबो बुबाग्रा न बरक बुबाग्रा जेकुनो एक्टिविटीज न बरक नायमाया हामजागिया ताई कुबुनि रिजनल पार्टी नि अजामारक बुबाग्रा न तयै विभिन्न समय विभिन्न धरने कक साइ तंगो हेका बनो ताबो चीफ और एडमिनिस्ट्रेटर खायरिखा हेकाखाय अमनो उंनाय जे बुबाग्रा न चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायमान परे बनो गारि रिखा एस्कॉट रिखा क्वार्टर रिखा हेकाखाय 6 मास बो सामुं टांखा हेकाखाय ताबो त एडिसिन बो अवस्था तंगन जतन सिवो हेकाखाय 6 मास बुबाग्रा कोनो काम सामुं खायमाया हेकाखाय अककनो सानानि चाइतगलायनाय जत पलिटिकल पार्टी नि अजामारक ताई विभिन्न सिविल सोसाइटी नि जारा बुबाग्रा न हामजागिया नायमेया बर अककनो सानाय जे बुबाग्रा न बो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर रिखा एडिसिओ बिको बो दफानि बागै तिप्रा सारंनि बागै सामुं खालायमाया बनबस क्वार्टर रिखा एस्कॉट रिखा जत किसुनो रिखा बिको रिमाया कै जारा जाबुक जारा बनो अमति खाये पलिटिकली कन्सपिरेसि खलायै और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानै नायो कै आबने उकलगो अमन उंगै मानो जे बुबाग्रा न पलिटिकली फान उंथोन बा सिविल सोसाइटी बा जेसन फान उंथोन जे बनो बिनि इमेज न एकदम कादुलुय सुक्रुबुय सुबायै रिनानि बागै न मौंगै तंगै हनै आं खाखलायो आं जतन थाने कयनाय जे बुबाग्रा न एडिसिओ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर खलायनानि बागै केबो मुभमेन्ट खलायतुन आर केबो अबनतयै सोशल मीडिया रगबो कक साया तंखाखाय न काहामगन हनै आं जतन न कयजाओ हेकाखाय बुबाग्रा
chini Tripura hasteo Tripura sani yago political power rinani bagai bo wan sugui tongo samung bo tangai tongo joto kok jeng openly bo saimia obong ka bisingni kok abuni bagai no jara tini ba ano onek borok phone khlaika borok singgo sar tangai chin Tripura motha hingka kai bubagran bagai ko khaijaya tam siring tongkha omti rohne bibono question ano khlayo ang borok no bo sanan musungo norok je tabuk je obostha bo tongo sing o COVID-19 no tabuk to sara Tripura 144 dijak o somoy movement khlai maya khlai ka hingka kai raida tai kai sing chepjangnai ebong raida tai kai sing ni against the case phailungnai kai aboni bagai no sing tab movement khaimia bising siring kai sing jototuk pharijak asaktina samung khlai tongo norok ta wanadi Tripura hasteni phan political power obo chini yago rinani bagai bubagara wansugui no tongo ebong samung bo tangai tongo tai kaisa kokungkha o COVID-19 phaimani yagulo baire wo chini borok kubang ma borok kasajak omorong no tumnani bagai se bubagara busuk samung tangkha norong jotono saimano tai Tripura hasteo bibino jaga chin bororo bialok lai tongnai rong no bo Tripura mothani ungoi bubagara ni subai sing sara Tripura je mantui khai sing lokorong no tabu bo subai tongo ebong buskang salobo sing subanai kai aboni bagai no ta wansukdi bubagara siring tongya bo jekhan pon tongthon bubagara samung tangai tongo chini dofani bagai chini koni bagai kai norok tomo bo saimano je bo NRC ni bagai tini khokjarang boni thani thumjawoi tini Supreme Court lakh rang khoros khai tini case khaika tini CAB ba tabka CA ni case no bo tabu bo Supreme Court singno tui bo ara bo choba khlai tongo heka kai ang chanani naimani ka kai mose je o ADC ni yago jeng phantumlan nangkhang kai oro kotogula jeng samung ma tangnai abongkha je attitude ni je ekotungmani 1993 sono 83 sono obongkha je 1971 ni 25 March ni pore phainai borongno o banglang ko ni Tripura ni especially ADC amsai ni borno tikhlai rohoroi borongno oro boot khlai kang kai sing je tabuk je tongmani chini ADC amsai je 10 tongmani borok nokhori ma thanai ekno maximum to 71 soni pore phainai rongno kai suturang ang government ni thani especially state government ta governor ni thane ta election commission ni thane ang tini koinai ebong kobong narangnai je ADC election ni sikang jahate o je attitude ni ekotno implement khlai 71 soni 25 March ni pore jara phainai Bangladeshi rongna identify khlai ebong voter list ni bongni mungno hoi rimani pore no ADC election khlaina ni ungthon abo 6 maisa nangkhai 6 bosor kon ungthon tobo abor borongni mungno hoi khlaina ni ungthon hinai ang ahban nargo tai ADC chong mariwo jeng Tripura motha tamo khlainai khlaya abone bagai chini bubagara wansugui tongo norok saimanane chini bubagara bo wansukjakno chini dofani yago pawarinani bagai ekai ang paithago tini blaikai khat dukhon nangkha ang tini phungo bo ang kok saka je srangsa tini media ni chini takok Ajit Debormani sakao miya samung sidar tangnai ro pona attack khlaimani ebong bini bokhoro tai khunju blaik dukhmanjak bo agulu phaitongo ang kaithorni thani omono koinai bo dati khai hamai bosathun ar ang o samung jara sitara samung tangkha omono markhena selengo ebong jesa samungo bo media ni logino ang Ranjit Deborma tongnai ang tini Ajit Deborma no phone khai saka nang samung tangdi jengni logi tongo tamo khalaiman khlaimeya agam dino jengno no chubanai hengka kai ang media rongno omono sanai je norok samung tangdi kiria khai chini dofani bagai norbo chini dofani no ongso norok media tongmani bagai no Tripura hasteni kuna beser basarni chini dofarongni bial theke suru khlai chini kubang ma jingjalongno norok tisawoi tini phunugui mangkha tini buni buskango phunungmani bagai no chini borok tini socheton nungkha sisa baikha kai ang omon taisa paithago kobongnai je bubagara no ADC ni administrator khlainani bagai kebo movement ta khlaitun kebo tai koktati sachitun orono mothangnani ungthun kai asek sawino ahaino hai Tripura hasteni joto lukurongno takhok bukhok songnongno ani khaka ham tai hamjama yapar ani kok orono mothaka joto nana khum baikha